Ka Sorkar jala hakasi Plie jong katayo kalakran sai kedar bakam patla satya ban ailat ikinong syong Dukan Madan bakin Plie yak Dukan namar kan wanra yak jing kapnya bat bu hakajing ma yak jing singan jong pat ba haba pai yak jing saprang jong ka kelam COVID-19. Kani kesor jong Sorkar jela kelamiru hadian bagaseng ginong de Madan kilale ikendo Chief Secretary kejela bekerpat bancano ikinong de Madan bakin syong Dukan bat ban penbet ikjing baki ikendo namar ka kelam COVID-19. Habai keren bot sembut menteri rang ba kejela ba Preston Tunsong ule tho ba Sorkar kampat la satya ban ailat ikinong syong Dukan Madan bakin Plie Dukan namar jong ne kelam. Sorkar kan haban pentikina sywa kilat ban telakam yak kunyang jingpang bat ban pentikina ikjing singan jong kipat ba haswa ki aka baro. Uang bagi Sorkar ke isen ginong syong Dukan Madan bat namar kata kadang elek menta ban wat iki Jaka ke babiang ban penlong Jaka syong Dukan bagi ni ginong syong Dukan Madan ken yo sedang biang ya ke jingkamai jongki. Upente bagi Sorkar kalau betha Chief Secretary ke jela bo ni penbet berketenat penroisor lembat ke municipal board bagin itu iki Jaka ke babiang ban la ban ajing betno ginong syong Dukan Madan bagin Plie ke Dukan jongki. Hakani hi gejuk kesni keseng ginong syong Dukan Madan kila IT de kedor khas Chief Secretary haba IT ru ekutup kerteng jongki brio besyong Dukan Madan ki bampak di Osatya ye kisong jengerap bala ai da Sorkar. Again, we have given the direction to these two committees. One is headed by the CEO Shillong Municipal Board, which falls under the jurisdiction of Municipal Board, and the other one is headed by the Deputy Commissioner outside the Municipal Board to again identify immediately the appropriate places for accommodating these poor people so that their livelihood can be restored.